Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 23 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Ubwoba bw'intambara bukomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Abanyamahanga batangiye guhunga bava mu gihugu cy'u Burundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gutanga impuruza ziburira abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu Burundi ko bagomba kuzinga utwangushye vuba na bwangu bakava mu gihugu cy'u Burundi. Uyu munsi ku cyumweru ku igenekerezo rya 23 hagaragaye imirongo miremire y'abanyamahanga ku kibuga cy'indege i Bujumbura, ndetse abandi bagaragaye bavuga yuko barimo kwitegura kuva mu gihugu cy'u Burundi. Ikibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye kirimo kugaragaraho abagenzi benshi, cyane cyane abanyamerika ndetse n'abanyaburayi bavuga ko barimo guhunga intambara igiye kuba mu gihugu cy'u Burundi. Ibingibi bibaye nyuma y'itangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika riburira abaturage ba Amerika bari mu Burundi rivuga yuko umutekano ugiye kwangirika mu buryo bukomeye. Iri tangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rirasaba abenegihugu ba Amerika bari mu Burundi kuzinga utwangushye bagafata za pasiporo zabo, ndetse bakirinda kujya mu bice byegeranye na Kongo, ndetse ngo byaba byiza bagahita bava mu Burundi vuba na bwangu. Ni nako byagenze rero kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 23 abanyamerika benshi barimo kuzinga utwabo bakava mu Burundi. Imirongo miremire y'abanyamahanga biganjemo abanyamerika n'abanyaburayi yagaragaye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Biribonekeza ko icyuka cy'intambara kirimo kwiyongera mu Burundi, ndetse ko abanyamahanga batangiye guha akato igihugu cy'u Burundi. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 22 ukwezi kwa kabiri nibwo abanyamerika basohoye itangazo bavuga yuko ari itangazo rireba abenegihugu ba Amerika bari mu Burundi. Ni itangazo ryo kubaburira rivuga yuko umutekano mu Burundi utifashe neza, ndetse ko abanyamerika bakwiye kwicara bafite za pasiporo zabo, bakicara bazinze udukapu twabo, ndetse bakitegura ko umunota ku wundi bagomba kuva mu gihugu cy'u Burundi. Iri tangazo kandi ryavugaga ko abakozi bose ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu Burundi bagomba kuvayo vuba na bwangu kubera ko ibintu birimo kuzamba muri iki gihugu. Nyuma y'iri tangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwoba bwiyongereye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Abanyamahanga benshi barimo guhunga bava mu Burundi, abanyagihugu nabo barimo guhunga bava mu Burundi. Amakuru twamenye nuko abagwizatunga bakomeye mu Burundi bamaze guhungisha imiryango yabo. Abasirikare bakomeye barimo General Prime Niyongabo arongoye igisirikare yamaze guhungisha umuryango wiwe. Abasirikare bakomeye barimo General Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu Burundi nawe yamaze guhungisha umuryango wiwe. Abandi basirikare bakomeye mu Burundi bose imiryango yabo bamaze kuyijyana mu gihugu cya Tanzania. Amakuru yose rero arimo kutugeraho arerekana ko ubwoba bw'intambara burimo kwiyongera, ndetse ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zamaze kuburira abenegihugu bazo ko ibintu byaba bigiye kuzamba mu gihugu cy'u Burundi. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko ibintu birimo kuzamba mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu byayangaye. Abategetsi bakomeye bamaze guhungisha imiryango yabo. Abagwizatunga bakomeye bamaze guhungisha imiryango yabo. Ibimenyetso byose birerekana ko intambara igiye kwaduka mu gihugu cy'u Burundi. General Evaristo Ndayishimiye amaze iminsi ateguza abarundi ababwira ko bagomba kwitegura bagahangana n'igihugu cy'u Rwanda, avuga ko ari umwanzi w'u Burundi.
imbonerakure zarahawe inkoho. Interahamwe za FDLR zinjiye mu gihugu cy'u Burundi, ubu ngubu zirimo gukorana n'igisirikare cy'u Burundi. Mu Burundi huzuye abasirikare benshi ba Afurika y'Epfo, abasirikare ba Chad ndetse n'abasirikare ba FARDC. Abangaba bose ngo barimo kwitegura kurwana urugamba mu buseruko bwa Kongo. Hari n'amakuru avuga ko bano basirikare barimo kwitegura gufasha u Burundi kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Amakuru dufite aremeza ko ku igenekerezo rya 21 rishyira igenekerezo rya 22 habaye inama ikomeye cyane y'abajenerali ba Kongo ndetse n'abajenerali b'u Burundi. Harimo n'abajenerali babiri bavuye muri Afurika y'Epfo. Iyi nama yabereye i Bujumbura ngaha mu Burundi. Yari inama igamije kwiga ukungene igisirikare cya Kongo ndetse n'u Burundi ngo bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru twamenye nuko igisirikare cy'u Burundi kiyemeje gufatanya na FDLR ndetse n'igisirikare cya Kongo mu kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Imigambi ya Tshisekedi ndetse na General Neva ngo barayikomeje, bakomeje gukubita agatoki ku kandi bakavuga yuko bazashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Muri iyi minsi ubwoba bw'intambara bukomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi, ndetse abategetsi n'abasirikare bakomeje kwerekana ko intambara irimo gukomanga. Abasirikare bategujwe ko bagomba kuryamira amajanja. Ibitwaro byinshi kandi biremereye birimo kugaragara ku mipaka y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Abasirikare bafite ibitwaro bikomeye barimo kugaragara ku mipaka y'u Burundi na Kongo. Abanyagihugu bafite ubwoba ndetse bariko bararara ntibuca. Harimo gukorwa uruhigi rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD barimo gutabwa mu mvuto bagirizwa gukorana n'imihari ishaka gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva. General Neva yavuze yuko M23 nigera muri Kivu y'Amajyepfo nta kabuza ngo izagaba ibitero bigamije kuvanaho ubutegetsi bwa Gitega. Abarwanyi ba M23 bamaze kugera ku mupaka w'u Burundi. Hari ubwoba bwinshi ko ngo bafasha Red Tabara maze bakavanaho ubutegetsi bwa CNDD FDD burongowe na General Evariste Ndayishimiye. Barundi kazi ndetse namwe mudukurikiranye kumbonesha kure yanyu imwe rudende iya kure official. Ndabamenyesha ko ibintu birimo kuba bibi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Intambara irimo gukomanga. Abanyamahanga batangiye guhunga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gucyura abenegihugu bazo. Uyu munsi ku igenekerezo rya 23 ababashije kunyarukira ku kibuga cy'indege i Bujumbura, mwabonye abanyamahanga benshi bazinze amavarize yabo barimo kwisubirira mu bihugu byabo. Iki ni ikimenyetso gikomeye cyerekana ko atamutekano uri mu gihugu cy'u Burundi. General Neva nawe yabuze ayacira n'ayamira, ndetse amakuru aravuga yuko yamaze guhungisha abana biwe. Abana ba General Neva bamaze guhungira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko twabigarutse ko mu makuru yacu. Iki ngiki ni ikimenyetso kibereka ko n'abategetsi mu Burundi batarimo kwizera umutekano muri kino gihugu. Barundi kazi rero muragabe. Ibintu ntabwo byoroshye. General Neva igihugu agiye kugita mu manga ikomeye cyane. Ubutegetsi bwa Gitega, ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na Afurika y'Epfo baraye bakoze inama ikomeye cyane yabereye i Bujumbura igamije gutera igihugu cy'u Rwanda. Ndasubiramwo. I Bujumbura ngaha mu gihugu cy'u Burundi habaye inama y'abajenerali b'igihugu cy'u Burundi. Inama yari irimo abajenerali bavuye muri Kongo ndetse nabo muri Afurika y'Epfo. Amakuru twamenye nuko iyi nama yari irimo kwiga ku migambi mibisha igamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi akomeje gutegura ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru twamenye nuko abajenerali b'u Burundi, abajenerali ba FARDC ndetse n'abaturutse muri Afurika y'Epfo bari mu Burundi baraye bakoze inama ikomeye cyane mu mujyi wa Bujumbura.
Iyi nama yigaga ku byakorwa kugira ngo igihugu cy'u Burundi gihungabanye umutekano w'igihugu cy'u Rwanda kibifashijwemo n'abasirikare ba Afurika y'Epfo ndetse n'abasirikare ba Kongo. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko abasirikare b'u Burundi bategujwe ko bagomba kuryamira amajanja ndetse ko baba bagiye guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru yizewe atugeraho avuye muri imwe mu mahoteli akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura ku igenekerezo rya 21 mu masaha y'ijoro habereye inama ikomeye cyane y'abajenerali bavuye muri Kongo. Aba bajenerali bari kumwe n'abajenerali bo mu gihugu cy'u Burundi. Harimo Generali Christian Ciwewe, harimo Generali Ciko Citambwe, ndetse amakuru akemeza yuko Generali Masunzu nawe yarari muri iyi nama. Aba nabo ku ruhande rwa FARDC, Generali Prime Niyongabo w'igisirikare cy'u Burundi ndetse na Generali Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi bagaragaye muri iyi nama. Muri Afurika y'Epfo naho hari abajenerali babiri bagaragaye muri iyi nama. Amakuru dufite akemeza yuko bari barimo kwiga imigambi igamije gutera igihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bw'u Burundi ndetse n'ubutegetsi bwa Kongo bavuga ko u Rwanda ari rwo rwateye Kongo, ndetse u Burundi bukavuga yuko intambara zo muri Kongo zishobora rwose gutuma n'intambara ikomeza ikagera mu Burundi. Generali Neva yavuze yuko afite amakuru yuko M23 nimara kugera muri Kivu y'Amajyepfo ubutegetsi bwa Gitega buzaba bugeramiwe. Mu Burundi hari ubwoba bw'intambara, ndetse Generali Neva yateguje abanyagihugu ko bagomba kuryamira amajanja bakazahangana n'igihugu cy'u Rwanda, avuga yuko gishaka gushoza intambara ku gihugu cy'u Burundi. Irya nino mu Burundi abasirikare baryamiye amajanja. Abasirikare benshi kandi bafite intwaro zikomeye babashyize ku mipaka ihuza Burundi n'u Rwanda. Mu ntara ya Kirundo, mu ntara ya Kayanza ndetse na Cibitoke harimo kugaragara ibifaru byinshi hafi y'umupaka w'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Amakuru yizewe atugeraho aremeza ko ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ubutegetsi bwa Gitega bakirimo gukubita agatoki ku kandi ko bakomeje imigambi yabo igamije gutera igihugu cy'u Rwanda. Amakuru dufite nuko ubutegetsi bwa Kongo bwamaze kumvikana n'u Burundi ko ngo bazatera igihugu cy'u Rwanda banyuze mu ishyamba ry'ikibira mu gihugu cy'u Burundi. Ngo bazakoresha ibibuga by'indege byo mu gihugu cy'u Burundi maze batere igihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bw'u Rwanda buherutse gutangaza ko bwabonye amakuru yizewe yemeza yuko ubw'imirwano yari irimo kubera mu mujyi wa Goma igihe M23 yigaruriraga uyu mujyi. Ubutegetsi bwa Kongo n'inyeshyamba za FDLR ngo bari bafite imigambi yo gutera igihugu cy'u Rwanda, ndetse ubutegetsi bwa Kongo bwari bwamaze kurunda ibitwaro bikomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Goma. Ziriya ntwaro zafatiwe ku kibuga cy'indege ngo ntabwo zari zo kurwanya M23 ahubwo zari intwaro zo gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibi byemejwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda, Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe. Amakuru yizewe arimo kutugeraho yose aremeza ko u Burundi na Kongo bari mu migambi mibisha yo gufasha FDLR maze ngo bakagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Inama karahabutaka yaraye ibereye Bujumbura. Iyi nama yari irimo abajenerali ba Kongo nka Generali Masunzu, Generali Christian Ciwewe ndetse na Generali Ciko Citambwe. Amakuru aremeza neza ko imigambi yabo ari imigambi yo gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Kongo bumaze iminsi bukubita agatoki ku kandi bukavuga yuko buzatera igihugu cy'u Rwanda. Ni nako bimeze ku butegetsi bw'u Burundi. Generali Neva yamaze guteguza abanyagihugu ko hagiye kuba intambara ikomeye mu Burundi, ndetse yababwiye ko bagomba kuryamira amajanja maze ngo bakazahangana n'igihugu cy'u Rwanda gishaka gushoza intambara ku gihugu cy'u Burundi. Ibintu ntabwo byoroshye rero kuko icyuka cy'intambara kirimo kwiyongera mu karere k'ibiyaga binini. Tshisekedi ndetse na Generali Neva bakomeje gukubita agatoki ku kandi bagakangata bakavuga yuko bagiye gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda.
Mu yandi makuru akomeye cyane twamenye nuko abasirikare ba Afurika y'Epfo ndetse na Chad bakomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 21 indege itwaye abasirikare ba Afurika y'Epfo yaguye ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Indege yavuye kandi mu gihugu cya Chad nayo yazanye abasirikare ba Chad yaguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare ba Chad ndetse na Afurika y'Epfo bakomeje kwiyongera ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Iyo bageze i Bujumbura bakirwa n'ubutegetsi bwa Gitega bagahita bajyanwa mu makambi ya gisirikare mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aravuga yuko barimo kwitegura intambara ikomeye cyane ndetse ko barimo gutegura urugamba rwo kwisubiza ibice byose M23 yigaruriye ndetse ngo bakazatera n'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru twamenye mu gatondo k'irigenekerezo rya 22 nuko abasirikare ba Afurika y'Epfo barimo kwiyongera cyane i Bujumbura. Ibingibi kandi birimo kujyana n'intwaro zikomeye zirimo kuva muri Afurika y'Epfo izindi zikava i Kinshasa zerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru avuga yuko Burundi bashaka kubukoresha nk'ibirindiro byabo maze ngo bakazahaguruka mu Burundi bagaba ibitero kuri M23 mu bice byose yamaze kwigarurira. Hari n'amakuru kandi avuga ko Burundi buzakoreshwa mu guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ajya rero ni amakuru akomeye cyane yerekana ko intambara yaba igiye guhindura isura muri kano karere k'ibiyaga binini. Mu yandi makuru kandi yamaze kumenyekana nuko abasirikare ba SADC bafatiwe mu mujyi wa Goma barimo gutakamba basaba yuko barekurwa n'inyeshyamba za M23 bakabaha inzira bagasubira iwabo. Amakuru yatangajwe na Madame Bintou Keita, bosi wa MONUSCO muri Congo, yavuze yuko hakenewe inzira yo kugira ngo abasirikare bari mu mujyi wa Goma bawuvemo. Ndetse Bintou Keita yavuze yuko hari abasirikare bahungiye muri MONUSCO bagomba kubona inzira maze bakayivamo bagasubira iyo bavuye. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko muri MONUSCO harimo abasirikare ba SADC bayihungiyeho ndetse n'abasirikare ba FARDC babarirwa mu gihumbi bahungiye muri MONUSCO. Aba bose rero nibo Madame Bintou Keita yararimo gusabira inzira ngo bave mu bigo bya MONUSCO mu mujyi wa Goma. Hari n'abandi basirikare ba SADC bagera ku bihumbi bafatiwe mu bigo bya gisirikare bya Mubambiro ndetse no mu micungararo y'igisagara cya Goma. Abangaba nabo ngo bagomba kuva muri biriya bice by'umujyi wa Goma. Amakuru dufite nuko abasirikare ba Afurika y'Epfo bashobora gutangira kuva muri uyu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 23. Hari amakuru avuga yuko abasirikare ba SADC ku munsi w'ejo M23 izabaha inzira maze bagatangira kuva muri uyu mujyi wa Goma. Amakuru rero akavuga yuko SADC nayo irimo gutakambira M23 ngo baborohereze rwose bisubirire iwabo. Abasirikare b'u Burundi barenga 130 bafashwe matekwa mu mujyi wa Uvira. Ndasubiramwo. Abarwanyi ba M23 bacakiye matekwa abasirikare b'u Burundi barenga 130 bari binyegeje mu mujyi wa Uvira. Ibingibi byabaye mu gatondo k'irigenekerezo rya 22 mu mukwabu ukomeye cyane wakozwe n'abarwanyi ba M23 mu gace ka Uvira. Abarwanyi ba M23 ku igenekerezo rya 20 nibwo bageze mu mujyi wa Uvira. Kugeza ubu ariko ntabwo baratangaza ko bigaruriye uyu mujyi. Abarwanyi ba M23 barimo kugaragara basaka inyubako mu mujyi wa Uvira ndetse barimo gukora umukwabu ukomeye cyane wo guhiga FARDC n'abarundi binyegeje irya nino mu mazu mu gace ka Uvira. Uyu munsi mu gatondo ku igenekerezo rya 22 abasirikare b'u Burundi barenga 130 bacakiwe matekwa. M23 yabafashe rwa mikono. Abarwanyi ba M23 babafungiye mu kigo kimwe hariya muri Uvira ndetse amakuru aremeza ko bahindutse imfungwa z'intambara.
Ikigo cyari kirimo abasirikare ba FARDC mbere y'uko bahungira muri Karemi mu ntara ya Tanganyika, nicyo abarwanyi ba M23 barimo gufungiramo abazalendo ndetse n'abasirikare b'u Burundi barimo gufatirwa mu mujyi wa Uvira. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu gace ka Uvira muri Kivu y'Amajyepfo aremeza ko mu basirikare b'u Burundi bafatiwe mu mujyi wa Uvira harimo Liyetona Bigirimana Pole. Uyu Liyetona Bigirimana Pole niwe wari uri kumwe n'abandi basirikare barenga 130 ubwo M23 yabacakiraga mu gatondo k'irigenekerezo rya 22. Abanyagihugu muri Uvira baravuga yuko abasirikare benshi b'u Burundi binyegeje muri uyu mujyi, ndetse ngo hari n'abazalendo banze guhunga bakavanamo imyenda ya gisirikare bakinyegeza irya nino mu mazu mu mujyi wa Uvira. Abarwanyi ba M23 nabo barimo kubahiga bukware, barimo kubahigisha uruhindu ndetse barimo kubacakira ahubwo barimo kubafungira mu kigo cya gisirikare cya FARDC muri Uvira. Abasirikare benshi ba Kongo bahunze umujyi wa Uvira berekeza mu mujyi wa Karemi muri Tanganyika. Amakuru yemeza yuko batangiye guhunga ku igenekerezo rya 18, ndetse abambere barimo abakoloneli bari barongoye urugamba bo bahunze ku igenekerezo rya 17 mbere gato yuko M23 itangira gusatira umujyi wa Uvira. Ibintu birakomeye cyane kuko M23 yamaze gutanga gasopo ku bazalendo ndetse n'abarundi bose barimo kugaragara mu mujyi wa Uvira. Abarundi barimo kwita kuri Isongoye. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 21 ibiziga birenga 30 by'abasirikare b'u Burundi nibyo byasanzwe mu gace ka Uvira mu micungararo ya kino gisagara. Amakuru aravuga yuko baba barishwe n'abazalendo cyangwa se FARDC ubwo barwanaga, bamwe bashaka gutorokera muri Tanganyika abandi bakababuza maze hakabaho ukurasana gukomeye. Kugeza ubu turiko turavugana rero abarwanyi ba M23 ndabamenyesha ko bamaze kwinjira mu mujyi wa Uvira. Gusa ntabwo barasohora itangazo bemera ko bamaze kwinjira muri uyu mujyi. Amasoko yanjye kandi yizewe muri M23 ndetse n'amakuru yizewe mvana mu gace ka Uvira aremeza neza ko intare za Sarambwe ziri muri uyu mujyi kandi ko zirimo kuwugenzura. Abarwanyi ba M23 barimo no kwerekeza mu bice bitandukanye, aho ubungubu imirwano ikomeye noneho igiye kwerekeza mu bice bya Minembwe. Amakuru arimo kongeraho aravuga ko intare za Sarambwe zambariye urugamba ziteguye kujya gutabara Iminembwe aho urugamba rukomeye. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 21 abarwanyi batwirwaneho bigaruriye ikibuga cy'indege cya Minembwe ndetse bigaruriye ikigo cya gisirikare gikomeye cyari Minembwe. Abarwanyi batwirwaneho baravuga yuko urugamba rukomeye ndetse ko barimo gukinagiza FARDC. Twirwaneho yigaruriye ikibuga cy'indege cya Minembwe ndetse n'ikambi ya Rubaya muri Minembwe nyuma y'urupfu rwa Generali Makanika wari urongoye abarwanyi batwirwaneho. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko nyuma y'aho abarwanyi batwirwaneho bigaruriye ikibuga cy'indege cya Minembwe, ubungubu bigiye korohera M23 kugera mu gace ka Minembwe. M23 ngo igiye gukoresha indege bahaguruka ku kibuga cy'indege cya Kavumu maze berekeze Iminembwe aho bagiye gutabara abarwanyi batwirwaneho ndetse n'abanyagihugu b'abanyamurenge barimo kugirirwa nabi n'abamayimayi na FARDC. Urugamba rero rugiye gukomera. Twirwaneho irimo kurwana ndetse na M23 irimo kurwana, bose bashaka guhuriza hamwe. M23 iri mu misozi ya Uvira irimo kwerekeza Murenge. Abanyamurenge nabo bakomeje gukomeza umuheto wabo, barimo guhangana n'abamayimayi na FARDC. Amakuru arimo kutugeraho avuye Imurenge aremeza ko ibyishimo ari byose mu banyagihugu nyuma y'aho Twirwaneho ikubise FARDC ikayirukana ku kibuga cy'indege. Abarwanyi batwirwaneho bagaragaye ku munsi w'ejo barimo kubyina intsinzi muri santere ya Minembwe.
komine ya Minembwe irimo kugenzurwa n'abarwanyi batwirwaneho barimo gusaba umusada kuri M23 nayo rwose iri mu nzira yerekeza Iminembwe aho bagiye guhuriza hamwe imbaraga maze bagahondagura FARDC n'abamayimayi. Abasirikare ba Kongo bari muri kariya gace barimo kwirukanka bakimirana. Abasore batwirwaneho bariye Amavubi barimo kurwana nk'amadubu, barimo guhondagura FARDC mu buryo bukomeye. Barimo baravuga yuko bagomba guhorera urupfu rwa General Makanika wapfuye yishwe na drone z'igisirikare cya FARDC. Uyu General Makanika niwe wari urongoye abarwanyi batwirwaneho. Igisirikare cya Kongo cyaramwivuganye gikoresheje drone. Amakuru rero akavuga ko urupfu rwa General Makanika rwasize ubutwari bukomeye cyane mu Banyamurenge. Abasore, abakobwa ndetse n'abandi bose bagifite agatege bafoye umuheto wabo. Baravuga ko byanga bikunda bagomba kwirukana abamayimayi na FARDC muri kariya gace, kandi ko urupfu rwa General Makanika rutagomba gusiga ubusa Iminembwe. Ngo bagomba kumushyingura ari uko bamaze kubona intsinzi Iminembwe. Amaraso ya General Makanika ngo agomba kuba itangiriro ryo gutsinda urugamba. Mu gihe rero M23 yo yakamejeje mu misozi ya Uvira, ndetse abasirikare b'u Burundi bakaba barimo kubona ayimbwa yaboneye ku mugezi. Iminembwe naho urugamba rukaba rukomeye. Ndabamenyesha ko muri teritwari ya Rubero naho umuriro urimo kwaka. Abarwanyi ba M23 barimo gusatira Rubero centre. Ndasubiramwo, abarwanyi ba M23 barimo gusatira Rubero centre. Abasirikare ba FARDC ndetse n'abazarendo bamaze kuvanamo akabo karenge. Amakuru ya nyuma arimo kongeraho aravuga ko mu masaha make cyane ari imbere icyicaro gikuru cya teritwari ya Rubero kiraba kigaruriwe n'abarwanyi ba General Makenga. Abasirikare ba Kongo kuva ku munsi w'ejo barirukanse barahunga. Abasirikare ba Kongo bahungiye mu mujyi wa Butembo. Bungubu hariya muri Rubero centre nta musirikare wa Kongo cyangwa umuzarendo urimo kuhagaragara. Mbere yuko bahunga basahuye za butike ndetse na za magaze z'abanyagihugu. Nyuma rero yuko FARDC ihungiye muri Butembo, abanande bo muri Butembo nabo barimo gutabaza basaba M23 ko yabarengera. Za magaze zirimo gusahurwa, harimo kuba pillage yo ku rwego rwo hejuru. Abazarendo na FARDC ni bisuma ndetse barimo kugenda bagirira nabi abanyagihugu. Bariko barakubagura abigeme ku mugaragaro izuba riva. Abanande bo muri Butembo barimo gutabaza M23 ngo igire vuba na bwangu ibarengere kuko bamerewe nabi cyane n'abazarendo na FARDC.